So hello bab song jotono no lam sago joto chini tiprasa rubber tapers rong no tini hingke ang norong ni bagi tuwi faijak the highest local market rate eba sobseni top local market bo thayo cholitong eba bo district go bahai besek rate cholitong obono norong ni buskango ang norong ni comment no pick up khaye subai sukrup khe jeng tabuk cheri nailayana tamni hinmale kwbangma jaga no nukjago dam kom bai no RSS for rubber sheet average price 170 to 180 haimang no beshi nukjak tongo baksa jaga kwbang kung no te beshi bak yang west district phasing beshi red rmani mangkli nukjak tongo songke bayap song tini suk jora tui rubber boot ni phasing tui kuno katal update rjagya ko te thanai 24 tarik 3 mas 2025 ni price kho songke bayap song phadi jeng puilano bahike rubber rate eba tamni bagai local market do asuk rubber rate up down obono jeng kisisa saimalayana obongkha fully depend upon rubber beparoni boroni ichha se te borokni je stocker je dealers rongni phasing tuino rate obo different jaga thaino nai borokni carrying khorsa rong tax romoi akoi borok red borongni saklayo haifano pia yang agartala factory eba domestic rate hingke je saklaijak update a price tongo songke bayap song phadi jeng bobo thayo beshi rate cholitong eba bo thayo rate komitong obono kaisa khe jeng nailayana roksa takhuk Dipankar Tripura mungoi masli bazar tini 180 টাকা 180 টাকা মাসলি বাজারও চলি tongo gangke abo bisile dam kom bohni maya kwbang bohni maya average wono choli tongo 180 gangke oboni tabuk je latest price gangke to 193 te 13 টাকা asa phelayo unungya obo good price no huni mano second o comment rakha ro Tripura mungoi Champonogoro mora wansarok 165 seruo RSS 4 sheet no o mata ko belai no kharma singcha asuk 165 rupees kele phalnan bagi kono somoy ta phaldi RSS 4 hai sheet rok no noro next time mote kisa dam ke phalnani komse kom 170 থেকে 185 rupees পর্যন্ত ke phalnan bagi chaitok di takuk chini tei takuk khoroksa bo comment rakha Sanjit Deborma mungoi bo sawo ompio ke 182 rupees ompi ni je price tongmani motamuti no chawo average no tongo tamni male asukla bisi phelaya yang domestic rate by good price no hinimano chini takuk khoroksa Rahul Riang ni mungoi 188 rupees Gumiti district ni rate motamuti no high level no tongo motamuti chawo 188 rupees gangke bisi le phelai mungkhrei obo good price no hinimano te khoroksa chini takuk Bibas Deborma Kailasahoro 178 rupees te 122 122 টাকা by 187 rupees choloi tongo ni sawo obo bahike bo price no saka bo category no saka obo to saimalia haipano price bisi hamthaya te kisa price high ke phalan bagi chaitok di next time mo takuk te khoroksa chini takuk S Dram Deborma nei comment rakha West Tripura Babania Parawo 187 টাকা Jarur Basai area wo obo biang side of like ya Saimalia haipano West district digino obo belaino good price 187 টাকা ke te chini takuk khoroksa Aluk Kumar Riang bongkangke ambasani ambasawo hingke 175 rupees choloi tongo ni sawo obongkangke bad price ekdom price hamya komse kom 180 টাকা le klanya nango songke takuk next time mote kisa dam ke phalen bagi chaitok di te khoroksa chini takuk ha Deborma nei sijak bongkangke khwai RC guard 180 rupees choloi tongo ni sawo 180 টাকা ke good price no te khoroksa chini takuk Rumesh Deborma mungoi Rongmala Bisramganj phasing RS 185 rupees 185 rupees choli tongo ni sawo belai no top price no himangkha obono good price sobseni top price no himano o comment section ni bisingo takuk Binach Riang mungoi South Mono 180 টাকা choli tongo ni sawo
মোটামুটি গুড প্রাইস no haipano next time te kisisa red daman no red manan bagi chaitok di 185 rupees roke phalen bagi chaitok di taku te chini taku khoroksa jiten deborma nei bisram gonso 180 rupees choli tongo ni sawo 180 taka choli tongo ni sawo motamuti no good price no himano haipano next time te kisa gobang ke phalen bagi chaitok di taku Getai khoroksa taku hejamarawo 177 rupees choli tongo nei bo sawo haikono obong kangke bad price no klaika belai no komse kom 180 taka le klaina nango taku next time te kisa dam ke phalen bagi chaitok di orote khoroksa taku ria mungoi comment rakha khwai tula sikoro 168 rupees 200 average no bad price kom market no kom ke paileka oroni bepari rok norok tekbo te kisa dam ke phalen bagi chaitok di komse kom 170 to 180 rupees ke phalen bagi chaitok di Aranian Sadan Jomatia Mongtai Koroksa comment rakha tuiduo hungke 175 rupees se choli tongo ni sawo bad price norok te kisa next time komse kom 180 to 185 rupees ke phalen bagi chaitok di tapuk tai chini tapuk khoroksa puspa sadon jomatia mongoi jalema yalukma per kg 179 rupees sheet asake phali tongo ni sawo motamuti good price no haipano te kisisa tai koi ek taka daman no obahake phalen bagi chaitok di next time ano hai chini tai tapuk khoroksa sonjit deborma mongoi comment khayoka hat katao sheet per kg 175 taka scrap per kg 118 taka nei bo comment ro belai no scrap price ngangke chawo haipano jeni ni rubber sheet price ngangke komungkha obote kisa price nanango komse kom 180 to 180 taka থেকে 85 জোড়াতেই ফালান বাগে চাইtok di next time Doniram Tripura ni mungoi bo khoroksa comment rokha dara 18 tarik 3 mas 2025 monubang koro only 175 rupees cholibo afrung gangke 18 tarik ni red bro gangke 175 rupees ke phalifano kuno mungsa loss kri tini ni jolate gangke 170 ke phalkang 175 ke phalkangke nang loss sanai amazing production nai khoroksa comment rakha South Tripura wo Shanti Bazar 175 rupees cholo ni sawo te kisa dam ke phalen bagi chaitok di taku next time te khoroksa taku Robendro Riang mungoi comment rakha Omorpuro 170 rupees sheet rubber sheet asuk se cholo ni sawo 170 gangke belai no kom noro loss sanai noro komse kom 180 to 85 rupees ke phalen bagi chaitok di tabu rubber price high rate o kajak norok jotoro saimano te khoroksa chini taku Dipankar Tripura mungoi chini masli bazaro 175 cholewo sheet rubber sheet dola district digi red ko bed red mane damte kisa kebangke phalan bagi chaitok di taku komse kom 180 taka le phalna nango hachal phano dola te khoroksa taku Prodip Deborma mungoi comment rakha Patni Bazaro kg 178 rupees choliwo motamuti average rate kaham no nimano tangi gangke haipano next time te kisa dam ke phalen bagi chaitok di taku nungbo tamni himale tabuk rubber dam bisi barijak norok jotono saimano te taku khoroksa comment rakha Probir Tiprasa nei bo saka hejamarao 173 rupees se choli tongo nei naine kangke belai no dam kom tamni himale yang hejamara mandai ar di blog be khop jagong kangke motamuti no dam rate kujugo no kawo haipano norok betalai komke phalkha next time te kisa dam ke phalen bagi chaitok di taku getai chini taku khoroksa Kokborok Tripura ni rejak bo sabrum monuo RS 173 to 174 rupees kese paijagi tongo ni sawo abong kangke belai no red komo klayo norok next time tebo red kujugo ke phalen bagi chaitok di komse kom 180 থেকে 85 rupees ke phalen bagi chaitok di as per tini ni uskang ni 24 tarik ni latest price ong kangke 193 rupees per kg o klai tongo
songke bab song joto comment no ang pick up khai norong ni buskango phunbi manlia tamni himale video logoi thangnai amoni bage ang je pick up khaje borong no nakar sano next time norong ni comment no pick up khainan bage ang jai toknai songke bab song norong je sungnam jungmani sungni ang je saiman mani norong no saikhna runai ge norok chajak angke like te share khe di te chini kubun tipra sorobo saimanani ungthang